Pemirsa ring pekelingin warsa anyar katahnyane kemargiang oleh samian kerama melarapan mekudang-kudang pari kerama. Warsa anyar akeh keramane ngidupang mercon miwah kembang api. Kerama taler kaptiang yatne-yatne ngidupang kembang api sane ageng. Satpol PP Denpasar Taler Pacang nyelehin ring kuentenan mercon. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar, Nyoman Sudarsana Mausang, Pai Ketandani, Pacang nyarengang petugas rumasuk saking tim ring suang-suang kecamatan antuk nureksain pemarkinnyane. Pai Ketandani Taler nyarengang tim saking Dishub, TNI, Polri, Sapecalang, Turlinmas. Sane kaulengang taler kuentenan mercon utawi kembang api sane ageng miwah kuentenan lom-loman. Pai ketandaning laksanayang patroli kesarengin tim antuk mastikayang pikeling warsa anyar sida memarki antar. Tios punike nambakin mabuk-mabukan ring fasilitas umum. Tim gabungan saking Dinas Perhubungan Satpol PP miwah TNI Polri taler ngerakse katreptian Nataru ring wewidangan Kota Denpasar. Kauningin katedunang satakda sediri petugas rahine sane kapah dades kali sip. Siki sip sayage karoblah diri petugas sip ka pertama ngawit kalah kutus kantos tigang sanje. Raris kelanturang sip kaping kalih ngawit tigang sanje kantos solas wengi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Iketut Sriawan Mausang ring pengrauh Nataru puniki pai ketandani nyiagayang 4 posko terpadu inggih punike pos Uma Anyar, pos Terminal Ubung, pos Pelabuhan Pengumpan Lokal Sanur miwah pos Pelabuhan Serangan. Lianan punike pai ketandani taler narkayang wenten panincapan kendaraan miwah penumpang ke Kota Denpasar kantos kalih 10%. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.